بله لسر کیجان پرنسیبان و پاکو هدف لحف بکن ازیج سروک گشتی پارتی آزادی کردستان بریز مصطفی özçelik بپرسم نهاش استنبول لگل میه دم باش بریز دم باش هیویدان خان بله و بحث هنک پرنسیبان کریه اگر او پرنسیب جیب بن هون دکارن لگل هدفید نواه پیمانیه که دا جیب گرن چه نگلو او پرنسیب؟ بری هر تشتی دخوازم مسئله بچک زلالتر بکم بلکه رای گشتی دو ما داخیانیا که ها ندایی من نگوتی اما به هدف پر بکن ناو اتفاقه که هدف 2000 هلبجارتنا 2018 ده ما بخواه لگل هنک پارتیان کردستانی ما تکلیف هدف پر برو که ام لسر هندک پرنسیبا ام اتفاق هلبجارتنه بکن وان وقت پارتیا ترکیه خود دیتر ما دگو نه پروبلمه مال سر شش خالاج اللي هفدو كربو پاشه هدف اف خالت نه حسباندن نکرن دکلراسیون آخه هفدیتنه مجی وقت نه حسباندن و دکلراسیون اعلان کرن مجی او دیالوگ آخه مبری پاشه مبری جی هدف هات بو مال دکلراسیون پروبلم چه و بجی کام هندک پارلمانتری بدن و ما گفت او نه راسته که ام وی هایی وره بکن ناوی خوی پارلمانتری بدن ما واجرات کرد نها ام ایرو پر بزلالی دبیجن هدف حتی ایرو نج مر نج رای اشیا کردستان ایزه حتی وی که نکریه تو دکلراسیونه که امضا بکد ده 12 روزا تو هنک پارتیا رو رونی اون هنک شال هفدو بکن و ایدی مایو که ام وی اجرای اشر اشکره بکن و وقت نه تو بحث بینه وقت سیاسی جی براستی نه هلوستک خوش و راسته هدف اجرای گشتوج مرد ایزه حتی ویان نکریه ام بخواه وقت پارتی آزادی کردستان ام آمادن جهمو پارتی رو به دیالوگه لاتفاق هل بجارتنا اتفاق سیاسی لسر پرنسیبانن دوی دمه ده هدف او تشنا امضا کروا و کروا دکلراسیون اخوا البته ده اتفاق ما پیک باتا نوها ام وقت پارتی آزادی کردستان در حق هل بجارتنا ده سه آلترناتیف لبرمنن ام دکارن به هندک پارتیان کردستانی ره نامزد سر بخوا درخن ام دکارن به هندک پارتیان کردستانی لگل پارتیان ترکیه هگر سر پرنسیبا لحف کرن چه و ام دکارن اتفاق قوی بکن و شرط تنه به شرطه که براستی ام اب داخواز ملت ما جیب و هندک تو اتفاق و تو پارتی به قبول نکن جی ام وقت پاک ام دکارن بایکوت جی بکن هر سه آلترناتیف شیل سر مسامنن لبرز özçelik yani pişti mitinga HDP yal amede jberku Mithat Sancar got ame hawl bidin برفره بکن و هف پیمانیال گل پارتیان کردستانی تو داخوازه که فرمیش ورا نهاتیه یعنی وکه پاک حتی نها جهده پیش بو هف دیتن که جمر تو داخواز نهاتی دریه ما جهده پیشوش پارتی دجربه کریه ام وک پارتی آزادی کردستانه ام جبو هف دیتن حاضرن لی جبو کل درباره هل بجارتنا ده اتفاقک بیت چه کرن البته امیل پرنسیبا بنرن ام وقت پارتی آزادی کردستان ایرو هندک داخواز عاجل اساسی ملت کرد ام دویژن جبو گوهرتنا دستور جی و جبونا دیالوگ سر هلبجارتنی جی بنگهک اساسیه جبو ویواری البته دریه مجهر کسر بکریه لید آلی هدف ده هدف جبو دریه مجموعه وکری بلاورن ام دکارن وانگودار بکن لی هدف دوی جبو دیالوگ چه بوش بو باوری چه و دوی ایزاحاتش موج رای اشیا کردستان جیر بکو که چما 2018 ام تو نه حساباندن او دکلراسیون که امضا کردن تو نه حساباندن و که چه گارانتی هیا که جاره کدی او مثلا دوباره نبه جبو جی دوی اول ایزاحات که بکن جبو دیالوگ چه بو و کامری الحف بکنه که او مش او دی مجارک دی ایزاحتك لجم وبخوا هيا دوی درباره ده بريزوس چلیک یعنی هون بخوا دکارن تخمین بکن صدم چبو نها هدف تو ایزاحات جی نکر و رایدارن هدف گلک جیا گوتن جبو هجمارا پارلمانتریه ملحف دو نکریه براستی جی شرمه يعني هدف پشتی دکلراسیون او داخواز ما نخسته او بخوا هاتن جمعه دو روز مابوج هلبجارتنا 2018 گوتن وایل دکلراسیون دی پروبلم چه بو داخواز و نکتنه که ام ناوی و بخن لیستا خو ما گو اف شرمه ام في قبول ناكم جبوت چند پارلمانتریا برونا نشتن ام نوناری ملت کردن ما گوتی داخواز ملت کرد هگر بکو دکلراسیون ام دکار اتفاقه که بکن هدف
يعني مثلا بروواجی کرد هم بله. وضاحت نکرد هم گوتنج بو هجمار پارلمانتی وام خود تکلیف کردی مرد کردی yani هنکا نهشتیه ام نهاد وی دمید د روزنامه özgür politik adı Mustafa Karasu nivisi beri ku hema HDP ve vay emiş xor axo ilan biknu ve ittifaqamet tunne bahsi bin hev diyalogeme Mustafa Karasu go HDP nikar partiyem Kurdistani re ser hindak prensiba ittifaqa bike yani muhakkak şek şey buna veya nikarın ser spekülasyona şirve bikin veya ve HDP اگر وقت اخلاق سیاسی جی و وقت دیالوگی وقت باوریه جی دبیج رای گشیا کردستان جی رج مجر ازدحاتا ویاب که یادی پروبلم ما نه HDP دخواه اتفاق کردستانی ده پیشکشیا وید که دنافدهی پیشتر جی گازی مکر بون ما گوتو بو HDP نت پارتی کردستانی او بخود از پارتی ترکیه من مادم پارتی ترکیه و اتفاق ترکیه چه کنه بلا بهلن کردستانی نوا خود اتفاقا بکن و داخوازن کردا ینگ ایرو کاری بچی بفن و گاوی اما هرن جم HDP جی اما هرن جم هدا پاری جی اما هرن جم پارتی جی که کاب راستی لسر داخوازن عاجل هم کارم پیمانه که بکن نکار جبروی دوسه پروبلم هنن یک HDP دوی خوک پارتی کردستانی نوا بشکی اتفاق کردستانی نشان نده او پارتی ترکیه و بلا خبات خود سروی اساسی ماشینن یا دودیا HDP دوی ازدحات که اجرای گشتیا کردستان جو پاکی و جواب پنج پارتی دجیر بکم که کاش بوچه او هفدیتن گشت نه حساباندن تشتی امضا کردن نقصن دکلراسیون آخه و البته سروی اساسی ام بخواه ج دیالوگین جبو حل بجارتن آره ام فکرینن لیادو خوازم ازنا و هب ازدحات که بکم نها دبیجن پارلمانتو جه چهار سریا پرسا كرد برسا ونيد فيجن الدنيا ده لتو ولاتي لتو دري برسين وقت برسا كرد وكردستاني برسين نتوي بدنگدانا پارلمانترا بهجمارا باريناي ناتي چاره سر کرن نونري ملت كرد ياجي او چه ملت بدسلاتيه بالدولتا داغر كر ياجي دولتا كنا حقيقي بوار السر ماسيرو دنين چابدريا دولت جهان ده و ام مساله وني نخشره جرت چيكرن و چاره سريه برسا كرد وكردستان جي دوي وهاب جيوي نا او پارلمانتويا كيرو پارلمانتويا تركيا جيوي دوي سر ماسي بديالوغي هم نونري ملت كرد دولت رونين و نونرين دولت جهان له هبن يادي او پارلمانتويا تركيا كو زمان كردي وقت زمانه کی دبین دکبه قیدا ای زمان ایکس یعنی زمان ناس دکبه دوستانه قید پارلمانتویا ترکیه و وداوی میکروفونا دگرن یکی کردی د پیو میکروفونا دگرن لجی کی وا ما نه شرم ام بجن ودره جه چهار سالیا پرسا کرده یعنی CHP جی پارتی جی HDP جی یعنی راستی جی ابن حقیقه که حتی شرم و حقارت کل ملت کرد یعنی تو نه زمان وی او کسب زمان کردی پیو تو بیز پرسات چهار سال بکم مثلا او سوندا پارلمانتری بسر خو کار ساته که جو کردار دویجت و از ترکم و ازش ترکا خدمت بکم و از ونی من پارلمانتر لگل وانا يعني ويدمي بريزوس چلیک ببوره البته که ام دویج ملت خارج حل بجارتنی الترناتیف چه بکنیم ام ملت خو محکومی و اتفاق ملت و اتفاق جمهور که هر دو جی دبین یک ولات و یک دولت و یک ملت دبین محکوم نکن ام دبیجن ایرو د شرط ایرو ده کی هبونا ملت کرد و پرورده زمان کردی ناسنما زمان کردی قبول بکه کی او قد خیال سر ناوی کردستانی و سر ناوی پارتی کردستانی جورته را بکه کی بویجه از پیمان ناونتوی امضا بکم و از گرتین همو گرتین حفظه سربست بردم و از آزادیا که چه بکنی کی وی پیمان قبول بکه ام وقت پاک حاضرم بوان ره دیالوگ دینن اویا اتفاق ملت جیبه اتفاق جمهور جیبه HDP جیبه کی ویا بخه و وی امید دستور ترکیه ده بجيبكن ام حاضرن ديالوج بواندينا دبي ايرو كرت للسيرفي اساسي بسكن نكو كامهرن بفلان كسو بفلان كسر اتفاق كيبكن كم بارلمانتراب دز بخل دبي ام مساله اوقاس ني ارزان يعني از وصا فهم دكم كون نتا و چونا پارلمانتو نينا بريزوس چليك راست گلو يعني هون بيجن چاره سرين البرلمانتو يا برسكريكا كردال ورناي چاره سركرن ودمي چونا و پارلمانتو يجي هون ريل بردگرن نه ام پر زلالی دبیجن حل بجارتنین پارلمانتوی جی ام خلقی خود دوی به الټرناتیو نه هلن
ام ji xelkê xwe bibêjin ve ev neheqîna henin vana dibêjin ku em ê divê parlamentoyê çareser bikin lê nehêle ev zimanê xwe peyvim nehêle ez nasema xwe bicîbînim û parlamento tiştî dûr û dirêj e yani qesta min çi bû niha ev ê dibêjin parlamento cê çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê eyb e yani ne cêwê ye lê ne wê manê ku Kurdê li wê derê jî bi awayekî belkî herin sondê nexwin belkî herin li wê derê ji bo ev son ji ortê rabe ji bo ev neheqî li ortê wê derê bikin platformekê em bi xwe meselê bi çerçevek berfireh lê dinerin em nerediye cînin em dibêjin hewcebe mere boykota jî bikin lê mere dikare hilbijartinê jî wek wasteyekê ji bo ku doza milletê xwe bînin rojevê mere ve bikar bîne heta mere hêza xurt çê bike divê parlamentoyê de neke ji bo cê çareseriyê tu li wê derê jî ve tu dikarî dengê milletê xwe di hindek wara dibînin ziman û tê bivêjî vê derê ne cê çareseriyê ye ji bo ku çareserî çê bivê divê yanî bi hêjmara çareseriya van meselena li vê derê nabe ji wî warî de em bixwe reş û spîl meselê nanêrin lê divê em van rastîna jî bînin ziman ku niha dibêjin pirsa Kurd cêwê çareserî parlamentoyê û muxatab HDP'yê her du jî nerastin her du jî nerastin cêwê ne parlamentoyê û muxataba pirsa Kurd jî zate bixwe ne HDP'yê milletê Kurd nerin partiyên Kurdistanî gelê Kurdistanênin ji bo wê de hilbijartina de em wek Partiya Azadiya Kurdistanê sê alternatîv li ber me ye yek em dibêjin em hazirin li ser daxwazên xwe acîl gava dî me behs kir em bi diyaloga bi danûstandinê bi dor û berên berfireh jî rê diyalogekê û hevkariya bikin yek ev e ya du diya em wek partiyên Kurdistanê em dikarin bi namzetên serbixwe jî beşdar bin û ya sisiya jî em dikarin boykot jî bikin vana gişî ser masa menin û di demê pêş de em ê dî warî di biryara xwe bidin HDP jî ki daxwaza hevdîtinê bike helbette em ê wan bibînin û me bîr û raya xwe wan parvin lê gelo di nava van partiyên ku derveyî ittifaqa HDP mane lêgerînek nîne meselen hûn alternatîfeke din çê bikin bira partiyeke din jî hebe yanî çima tenê HDP hebe di saha siyaseta parlamenterî de niha di hilbijartinê parlamentoyê de hêvî derxan mesela beşdariya partiya jî îro dezavantajek e benda sedî heft ana derxistinin tu bi vê bendê zaten tu nikare tişkî dest bixe mesela heger mere li hev bike yani ji derveyî HDP tu dor û berek berfireh yên Kurdistanî mere namzetên serbixwe derxe şansa qezanjkirinê karkirina wî ji a partiyê zêdetir e yani tu nikare sedî heft bendê derbas bikin lê namzetên serbixwe dikarin vê bendê derbas bikin û em gelek ciya em hêza xwe bikin yek em karin alternatîfek xurt jî ji milletê xwe re pêşkêş bikin heger li bîra we be dema hilbijartina çûyî de Hüdapar bi xwe dikarî bû beşdarî hilbijartina ve û li gelek ciya jî beşdar bû lê li Diyarbekir û Batmanê şans sewanî karkirinê hebû namzetên serbixwe derxistin yanî divê mere bi aliyê piratî jî li meselê binerin îro em nikarin bi partiyek ku sedî heft bendê derbas bike beşdar bin lê em him di hilbijartinê de alternatîfekê ji milletê xwe re nîşan bidin em bibêjin xeta neteweyî Kurdistanî ev e daxwazê wê acîl ev in û em bi alternatîfê dîr nexapin em dikarin vê re jî bidin ber xwe û belkî şansa çend parlamenterak çûyîna wanî parlamentoyê hebe wê çaxê jî merê binirxîne mere karê bivêje bila sondê jî nexwin mere karê bivêje her li wê derê ji bo ku ev pirskirêk li wê derê jî bê rojevê wek aktif ew bikin bi hişmendiye ku merê bibêje vê derê ew parlamento zaten dinyê li tu dere parlamentoyê wenî ne cê çareseriyan in eyb şermeke wan bibêjin Niyan di aliyê hêjmara parlamentera de di aliyê evê de doza milletekî tu nikare bike dengdana doza milletekî hevdîtina tê çareserkirin vê ewil em vê hişmendiye qebûl belê bi rêza zê pirseke dawî jî bikim ji ber heta niha partiyên ku çûne nava hevpeymaniya HDP taybetî pir têne rexnekirin dibêjin ew di nava HDP de heliyan e xweseriya xwe neparastine hûn wê metirsiyê çawa dibînin ji bo xwe û ji bo partiyên din jî dema pêş de niha di 2018 de me bi xwe pêşniyarî ji HDP û Hüdapar û Hekbarê re bir
ام پاک پسکه پدکه باکر پدکه و حرکت آزادی و ما گل سر پرنسیبا ام حاضرن سر پرنسیبا ام به خود باورن فکر خود باورن و ام هگر به وا پرنسیبا ام در کون پیش ملت خو و ام هگر نونر ما هر نوی پارلمانتویجی آن بویژن ام و سونده ناخن آن لوی هنک وان لوی دری بمینن و و سونده و پارلمانتوری لوی دری جد محکوم بکن به خباتا ناف پارلمانتوری پرسپکتیو برفره هم چون جوان یعنی لی هدف ام گش تو نحسباندن او پیمانا بما 5 آلیار این ذکر تو نحسبان دویا بو حوالین دجی ده البجارتنا 2019 بلدیه نه چونا جوانج بو بلدیا که یعنی هدف به چا با مجیکر گوورن مگو ام ناین مگو یعنی ود 2018 و تشتكوا كركو هنا وإذا حتى نكري أو دبنا بارتيات تركيين دبنا اتفاق كردستاني بكن ناكب اتفاق كوني إيروجي ام دبيجن هگر لباکوری کردستانی ام بخوازم براستی جی خطک نتویین اجتماعی کردستانی خود چه بکنه دوی ام بخو آلترناتیف خوشی بهونن لی او آلترناتیفنا دوی جی چر وکریبن کی دوزا ملت کرد داخوازی وی عاجل پشکریه لی بکن دوی ام بکارموار دیالوگ دین ایرو اتفاق ملت بلا درکبه بویژه امید قانونا بنگهین ده هبونا ملت کرد قبول بکن زمان کردی پرورده و رسمی بناوی قبول بکن امی آزادی فکری رمانی و رخصتنی امی بخون قانونا بنگهین امی گارانتیا بدن امی قدخیل سر ناو کردستان جورتی را بکن پارتی کردستان اف داخوازی می عاجل ای اساسی کیج اتفاقا جی بوی اره دوی اموک آلیه کردا یک گرتی بوار دیالوگ دبن ام بویژن فرمو يعني دفر جديد ذي أم مسألة حش نكن ليه أم وكرد ذي عولي حلوسة خزلال بكن أم جبو برلمانترياكي جبوك أم رابن كرسياكي البرلمان تو يبدأ بخن بس أم دوزا خوجي أرزان نكن لسر داخوز الملت إخوة أم اتفاق أخوة بكن وذي وارده تجربة مي بريجي لبرشعوانن هجار كرد يقرتي بن ولسر داخوازين خارج بن أم بكاربن تأثير التحرد اتفاقاجي بكن وحتى أم بكاربن تأثير لقل خوجي بكن والبوتنسيال هذا بيجي بكن هذا بيجي دفيل خوفجر هجر بارتيك تركية دفيل جور بارتيك تركية تفجر بارتيك تركية جي حقيقتنا بفيج از تركيا ولات مني هفبشو و از نتوک دموکراتیک چکمی پارتیک دموکرات یا ترکیه جی دوی هبونا ملت کرد و کردستان جی پر بزلالی بپارز بیج بین زمان حقیقی جی بین زمان یعنی دوی دریجی ده غلط یا پر بزن هیه جبوی ام وک پاک دویشن ام بخواه لسر داخوازن عاجل ملت کرد ایرو ام دخوازن کرد لسر هفن ام اتفاقه که چکنی نجبو هالبجارتنی عمول دوی ام جبو گوهرتنا دستوری ببن طرفک دمواکر دما هالبجارتن جدید اما وین فرمو ایوا داخوازی ملت ما کی قبول دکه ام حاضر بوان دیالوگ دبن به معنی جدید ام دیالوگ آشیر وکرین لیل سر ما ساپاکه ام خو رشو سپینا بینن ام نابیجن بشتاریا هالبجارتنا اری کرنا سیستما داگر کردی ام وی چابیل مسئله نانرن او جی پلتفرم کده و ام وی داره آلترناتیفین دجی ملت خور نهیلن ام ملت خو بی آلترناتیف نهیلن ام خباتکیش بو ویشی جی بکن gelekî spas bi rêz Mustafa Özçelik serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê PAKê ji bajarê Stenbolê mêvanê me bû zor spas.